my life. You are the pillar. You are the pillar that holds my life. The pillar. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Ngiyanibingelela bazalwane egameni lenkosi Jesu. Amen. Hallelujah. Lengoma mayicula ithi uyisisekelo sempilo yami. Amen. uJehova uyisisekelo sempilo yethu. Kubuhle kububi uhlala eyisisekelo sempilo yethu. Amen bazalwane. Namhlanje uma uhlezi phansi umoya engcwele ukhuluma nawe uthi hayi ngaphandle awuzukhuluma isixwano uzokhuluma isiZulu. Fanti ngilale umoya engcwele uma ukhuluma awuthi nje ngizokhuluma isiZulu fanti ngikhuluma ukhona umlayezo obalulekile okufanele ukuthi ngiwukhulume and nangeke ngikwazi ukukhuluma ngolimi lolelami. Amen bazalwane. Phinde nginibingelela futhi sizovula incwadi kaHezekiya 37. Sizofunda uverse 1 siye uverse 5. Amen. Lena ngiphethe ithi I felt the powerful presence of the Lord, and his spirit took me and set me down in a valley where the ground was covered with bones. He led me all around the valley, and I could see that there were very many bones and that they were very dry. He said to me, mortal man, can these bones come back to life? I replied, Sovereign Lord, only you can answer that. He said, prophesy to the bones. Tell these dry bones to listen to the word of the Lord. Tell them that I, the sovereign Lord, I'm saying to them, I'm going to put breath into you and bring you back to life. Amen, bazalwane. Amen. Lapha kusikhombisa ukuthi uJehova muhle ngezikhathi zonke. Amen, bazalwane. Lapha umoya ongcwele uthatha uHezekiya umisa kule ndawo ebinamathambo omileyo. Into engirealizile lapha ithi la yena umninimandla wonke uyambuza uHezekiya uthi lamathambo angabuya aphile na? Ubuza uHezekiya. Uthi uHezekiya angazi Nkosi wena nguwe ongasho. Amen bazalwane. Amen. Kwasinye isikhathi amen esiphila kuzo bazalwane sihlanga bazalwane inkinga eziningi angazi yini dry empilweni yakho. Amen bazalwane. Kwasinye isikhathi mhlawumbe umsebenzi wakho awusahambi ngendlela wena obufuna ngakhona. Amen. Kodwa lithi namhlanje asikhulumeni phezulu kwesimo esiphila ngaphansi kwaso. Amen bazalwane. Masikhulume phezulu kwesimo esikuso. Mhlawumbe isimo enguso isimo esibi. Kufanele ukuthi ngikhulume izwi esimeni enguso. Amen bazalwane. Kwesinye isikhathi mhlawumbe umshado wakho awusese right. Khuluma izwi. Yazi uma ukhuluma izwi elukhuluma ngokukholwa izwi lelo ulukhuluma ngokukholwa bazalwane konke kuyenzeka. Njengoba noMduduzi ebemela echaza ukuthi yena ubethembele kumama ukuthi njalo uma kunesimo esithize athi mama ngicela ungithandazele. Siyafika isikhathi empilweni zethu lapho uJehova asusa konke phambi kwakho. Mhlawumbe ne-medical aid uthemba ukuthi njalo uma ngigula mina ngizoya kadokotela or ngizoya esibhedlela. Ayisuse i-medical aid eceleni kwakho ayisuse. Enzele ukuthi wena ubhekane naye ukhulume naye ngoba uJehova muhle ngenkathi zonke
sikhulume naye. Amen. Esihlangabezana nazo empilweni zethu. Hallelujah. Impilo zethu namhlanje kwesinye isikhathi impilo yakho ihlangahlangene ngoba awufuni ukukhuluma noNkulunkulu. Wena uthemba ukuthi uyokhuluma nomfundisi ukuthi hayi ngizomfonela umfundisi ngimtshela ukuthi isimo sami sinjena, ngicela ukuthi angithandazele. Wena ulwile na noNkulunkulu uma wena ungafuni ukukhuluma naye. So bazalwane, lapho kusifundisa ukuthi thina singabantwana bakaNkulunkulu masimthembe uNkulunkulu ngakho konke esinakho. Masimthembe ngeenhliziyo zethu. Masinganciki ezintweni zasemhlabeni ngoba uNkulunkulu uzoyisusa ngelilanga phambi kwethu. Sisale sodwa kube yimi naye sibhekane emehlweni. Amen bazalwane. So masifundiseni ngaso sonke isikhathi kuba sikhulume izwi empilweni zethu. Njengoba noEzekiel lapha bathi khuluma izwi phezu kwalamathambo omileyo ukuba aphile. Ngoba uEzekiel ubemthemba uNkulunkulu futhi ube amazi uNkulunkulu, wakhuluma izwi amathambo ezani aphila. Nathi masikhulumeni izwi empilweni zethu. Masikhulumeni izwi esimeni esihlangabezana naso empilweni. Masikhuluma izwi futhi ukhulume ngokuzethemba umethemba uJehova. Ngicela ungamkhabazi uNkulunkulu ngoba yena akalali, yena bozeli. Ayasho amaXhosa bathi uligxalaba elibanzi. Kusho ukuthi iyakuthwala. Uhlala nespace sawonke umuntu. Uma bathi umuntu unegxalaba elibanzi kusho ukuthi ama-shoulders abroad ukuthi angakwazi ukuthi afukamele abantwana bakhe. So nathi masenzeni ukuthi nathi simethembe ngakho konke esinakho bazalwane. Yazi ngale nkinga ukuthi angikwazi ukuma isikhathi eside phambi kwabantu, kodwa ngiyathemba ukuthi umlayezo wami namhlanje ufikile ukuthi khuluma izwi empilweni yakho bazalwane. Kodwa ukhuluma izwi uthule ubukele ukuthi uJehova uzokwenzelani ngoba thina siyajaha kwesinye isikhathi uyacela. Uma qeda ukucela ube siyasuka endaweni lapho obumi khona, uJehova uyafika nempendulo ukuthola usekho. So uma wena ucela hlala kuJehova futhi uJehova akasikhohlwa. Ungaboni wena mhlawumbe imkhuleko yakhe ingaphendulwa acabanga ukuthi mina uJehova akangithandi. Yazi ukuthi noma singene restaurant siyothenga i-order yami no-order kaMatseba ngeke zifane. Mhlawumbe yami i-order ithatha isikhathi eside, ekaMatseba ithatha nje 2 minutes and then bese bamlethela. Bese ngiyaqala ngiyakhompina ngithi hawu mina kudala ngi-ordile ngi-order before yena wayengezi, kanti yami order isalungiswa. Sonke sakho isimo isalungiswa. Ungajaheli ukuthi wena uthole lezo zimpendulo kanti uJehova usakuhlelela. Into ebalulekile ukuthi uJehova uyasazi futhi usihlelela njengoba kufanele. Hayi ukuthi fanele ngijahe ngoba nangomunye sekaphumelele bese mina ngizibona kwangathi mina uJehova ungikhohliwe. uJehova sona sikhohle. uJehova uhlale nathi futhi uJehova uyayizwa nemikhuleko yethu ayiphendule. So bazalwane masihlaleni kuJehova, masingasuki kuJehova ngaso sonke isikhathi, noma isimo sihle noma isimo sibi, asihlaleni kuJehova. Amen.